Akenya aingĩ nĩ makoretwo magĩthiĩ mabũrũri-inĩ ma nanja kwĩmathĩra ũboco, no amwe ao manekora makĩgerera mĩtangĩko mĩingĩ marĩ mabũrũri-inĩ macio. Na ũyũ nĩguo thĩna ũrĩa Lucia Nekesa wa miaka 40 kuuma Mombasa akoretwo akĩgerera. Nafungiwa ndani ya bafu siku 2, siku ya 3 ninatafutiwa kazi nyingine naenda. Nekesa athiire Bagdad bũrũri-inĩ wa Iraq mwaka muhituku na akoretwo arĩ murwaru, guku akihurira family yake thimũ imateithiririe, uria angicoka guku bũrũri-inĩ ta uria nyina aratarĩria. Naomba rais wetu apate kutusaidia, hasa huyo mtoto wangu aregee nchini. Kwa maana nasikia Iraq ni ya mambo mengi, watu wanauliwa, mwenyewe ni mgonjwa, hajiwezi lakini analazimishwa kufanya kazi ile. Haiwezi, na ile kazi walikuwa wamempeleka afanye sio kazi anafanya. Kuringana na muthuriwe Gilbert Odur, mutumia wake oyathi bũrũri-inĩ wa Qatar, no agicoka gwikora Iraq. Kuwa haezi kazi huwa wanamregesha katika ofisi ile ambayo waliomchukulia kule, na akifika kule ofisini anakuambia huwa ni kuchapwa. Anachapwa, anaambia sisi tumewaleta kufanya kazi na nyinyi mnakuwa magoigoi. Hapa mpaka watoto wenyewe time nyingine ushindwa kuwajibu, ila mara wanalia wanauliza mama yuko wapi, mama yuko wapi. Lakini sasa nimeshindwa hata pia kuwaelezea. Amwe aria mathiaga mabũrũri-inĩ ma Kiarabu guthukuma nĩ matunyagwo maratathi mao ta passport, na uguo mũndũ ndangĩhota gũcoka bũrũri-inĩ, na rĩu family ĩno ĩkĩhoya thirikari imateithiririe. Nchi kama Iraq ni nchi ambayo haina usalama kwa sasa, na ni nchi ambayo sheria kufuata sheria imekuwa chini sana. Kwa hivyo ukiona kwamba kuna kesi kama hizi, ni kuwa tunaomba kwamba serikali ihakikishe kwamba inazuia wale wa Kenya ambao wanapelekwa katika nchi kama hiyo. Ngĩribotera Kameme TV mohoro matũra-inĩ, ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri.